Africa my continent se-Africa kuyi-South Africa KwaZulu ugu i-district sisovongo sisemzini wakwaGasela la kuvele khona umuga isiga la ekuthe entathakusa namhlanje mhla 5 isikhathi 22:11 ebusuku uthe entathakusa namhlanje mhlambe ngabo 1 kanje kwaGasela abantu abayibize ngamaphoyisa uma befika kuleli khaya ukuthi ke bebeze ngani cha ibona abayosichaza ukuthi yini abebeze ngayo kodwa ke sizokunikeza nje isithombe noma singezokuhlangana kahle kodwa uzokwazi ukuyihlanganisela uma befika la bafike bafuna ubaba wala ekhaya kusho ukuthi igate leli mabechaza belivulekile kancane igate la ekhaya khona kama security abantu abagadayo la ekhaya bafika ke bangena mabengena ke ake sihambe sibone ukuthi bangene baze bafika kuphi kodwa nje abantu mhlambe kuyabala plus or minus la ku-15 abayibize ngamaphoyisa kuthiwa ke into kodwa ke eyenzakele bebefake lezi igqoko ezivala ubuso ube yedwa obengasifakile isigqoko esivala ubuso kodwa laba abanye nje befake isigqoko lesi esivale ubuso befike ke la bathi bazofuna ubaba owumnikazi waleli ekhaya ake sihambe singaphakathi sibheke ukuthi kwenzekeni bamtholile abamtholanga inkulumo ithi lesi sicapha lesibezivaliwe lesi sicapha mase bela obengaphakathi ngabe ubaba wala ekhaya noma mama wala ekhaya bacela ukuthi beziveze ukuthi bangobani beveze phela ukuthi nazi igqebhezana appointment certificate ukuthi singamaphoyisa noma cha asazi noma kugcine kwenzekile lokho kodwa nje kulesicapha lesi besikade esivalekile lesi sicapha kwafuna ukuthi beveze la ukuthi bangobani right ukuthi bagcineke bekushilo bekuvezileni udaba sokuzwa ngokuhamba kwesikhathi into ke ithi inkulumo kukweboko kwabakhona ke inkulumo ibilokhu bephendulana la baphendulana ubaba wala ekhaya angazi ukuthi kunini labathathe khona unkosikazi wakhe wabekwa lapha ngaphandle kodwa inkulumo ithi nje kuko kwaba nalento angazi noma kuwalaliswa la wabuye wavuka kodwa ikhona into nje umsindo owasuka la anguthatheke na kuma ingena la ukuthi bebengena bebheke phambili noma bebheke emuva olunye udaba kodwa bafikile la mabefika la i-bedroom kababa yala ekhaya ile kodwa into eyenzekile asazi ukuthi isiphi isimo esimenze ukuthi ke aphusheke ngabaphusheke noma ahambe aze azofika la mayifika la le i-bedroom yezingane le njengobona nje nanka amabhanki kunombhede obula esazokhombisa wona ubula umbhede la othuthi ke ulala usisi ekuyena ogada lezi ngane futhi ulala nazo la ayigade la kodwa ke ubengekho makushiwo bekhona izingane nje zala ekhaya enye izingane zala ekhaya kuthiwa inonyaka owodwa mangaphosisi kodwa nje bekunezingane la into eyenzekile-ke yila okwenzeke khona umuga yila kwenzeke khona isika la ogcine khona sekudutshulwa kwaqhuma isibhamu uma kudutshulwa ke kwadutshulwa ubaba wala ekhaya sazi ukuthi udutshule kuphi noma udutshule esifubeni noma udutshule emhlane noma udutshule kuphi kodwa sazi ngoba ugcine engathi uwele embhedeni ngokuzwa inkulumo uwele embhedeni wagcina ke elapha embhedeni asazi noma umphefumulo uphumele lapho noma uphumele kuphi kodwa ubelele lapha embhedeni so khombisa nje ezinye zeinhlamvu ngabe zeinhlamvu asase siyasho nje ukuthi khona into edubulela khona into eshayela khona into eshayela asikuthatheke manje khona sokukhombisa ini manje sesokhombisa umatrans noma umbhede angikusho lokho ukuthi konje siphuma ngaphi osiphuma ngapha abanomzimba abantu abazwelayo kakhulu socela abantu abazwelayo
bengayilandeli eduze itis okusho ukuthi la kwaGasela intathakusa namhlanje kugcine kunabantu ababili idumbu iphumile ezimbili sikababona ekhaya nesisebenza la ekhaya ukuthi bekwenze njani ngeke size sikwazi okwangampela ukuchaza lokho kodwa nje thina sekunikeza into eyenzekile mhlambe okunye ngakhansela khona mbukeli ukuthi igate leli lalomuzi mawuthi alibheka leli gate leli li-electric leli gate electric okusho ukuthi angeke ungene ngaphakathi bengakuvulelile nizwe kahle futhi angeke ungene bengakuvulelile nakuba bekusentathakusa kusho ukuthi kodwa bengaphakathi uvulile bese uyangena ngoba mhlambe ke sengaba ukuthi mabethwa bangene ngendluzulu noma bangena phezulu ngoba lolu dongo uyalibona ukuthi liphakeme kangakanani bengangena phezulu kodwa ke ngathi bekuvuliwe uphisi omncane ukuthi abantu bengene okusho ukuthi uma ukuthi ngempela bakuvulelile wangena okusho ukuthi i-bit of compliance ebikhona should lo muntu ube comply uma ukuthi ufuna ukungena la entathakusa akuvulele la unless otherwise kuthiwa bangene phezulu okay adluleni ke lapho izimoto zabantu abefike la beyibize ngamaphoyisa ngoba isho njalo uNkulunkulu uthi bayibize ngamaphoyisa ngizodriver ngisukela besele lapha usho ukuthi ke beze lapha kwi-T junction noma ku-stop street beze la mhlambe sibehamba ngeenyawo kodwa ke ake sambe khona ngizokukhombisa ukuthi kuphi ungayivali umuzo wonke la ithi-ke inkulumo iy'moto beziselela beyisilelana iy'moto beyipake nje kule ndawo iy'moto ake sibambe la okwamanje Africa my continent, Africa my home. Njengoba siqale endaweni yesigameko emzini kaGasela okuyena ogcine kukhulunywa ukuthi udutshulwa abantu abayibize ngamaphoyisa u1 lo kuloko kudutshulwa futhi nonogada odutshuliwe naye washona endaweni yesigameko manje sesitheke asizokhuluma nomfowabo abebesebenza naye ebhizinisini abalama nawo naye ozosithatha sibeke ukuthi yini na ebonile yini okwenzekile kodwa uzositshela nje kube kuncane kuba zonke izinto manje mase sisemaphoyiseni sekuseduze nenkantolo akusafanele singene kakhulu kuma details ake sizwe umfowethu esithatha esibeka ngibekelele babNongane yes lo lapha mwenu ubanelo akaGasela yes endani yasePotchefstroom yes emashisini esigodini sakambayimbayi yes olinyalelwe umfowabo namhlanje ezintathakusa yes sibhlungu kakhulu sibhlungu nje sisemanzini angazi noma ngizothi inhlungu esisakuzona sisazisa strong noma asikakaboni ukuthi sekwenzakalile asikakakholwa kodwa sibhlungu sinjalo umfowethu sizwile ethi abadubule kuqala kodwa manje ulimalele ekamereni lezingane ubuhlungu ngakho konke phambi kwazi izingane zakhe zamantombazane wadutshulwa phambi kwazo so kusilimaza kakhulu ukuzwa lokho izingane masezibuyela ukuthi ubaba wabancenga wathi ngenzeni asikhulumeni bamdubula ngoba sekunjalo kukhona nosana elizoba na 2 years nje manje ngoApril
So sibhlungu kakhulu nje somndeni wakaGasela, sibhlungu kakhulu ngokwenzakalile belimaza umfowethu uMlondo Gasela. Siyabonga kakhulu mfowethu, kubhlungu kunjalo, kodwa ke umuntu usezothatha lama visuals ayihlanganisele abone ukuthi ikuphi okukhona ikuphi okungekhona, kodwa ke ake silinde sizwe ukuthi umthetho uyosithatha ukosibekephi ngalesehlo ngalemuka